Pored terena za tenis, kompletno je urađen novi pitch teren za mali fudbal sa veštačkom travom. Nakon toga pristupili smo i rekonstrukciji terena za odbojku na pesku. Putem participativnog budžetiranja u prošloj godini Bezdanci su odlučili da ovde dobiju teren za basket, tako da se i to uklopilo u celu ovu sportsku celinu. Ove godine kroz participativno budžetiranje urađena je teretana na otvorenom, a zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu smo nabavili ležaljke, suncobrane i opremu za teren za odbojku na pesku.